Kakinhun kinong rep kajala hapo kalama jang kahil Farmers Union hinikasngi kilalit ban penpau kajing sngongo yosi embarim bat nong yalam kaliang persya ka KHEDC uba titos khan ban sngongo halor ka an yaw lani ka market ag ka banirap ikinong rep haki yaw kihat. Ketika kinhun hapo kajing yalam jang uba Commander Shangpliang bat ba Alphenbert Carson Tew kilawan ban penpau ya ketika jing sngongo ka badai namaria ketika bil laminjur bat wanra ha kapor jang u kumusi Kajingwan jong kini ki seng jong kinong rep mentakasni syanga kung LU ka desi kat perlengo ya ki perlok pro balai mo ki wan syanga le kadau ka baning kong ka pakiwan ka mong pakiwan ai ku blai le i mentang don ang miru jur sikria long pakiwan bat penpau ya kajing so komen ka jong ki jing songu ka jong ki hadim bagi layo jing tip ba ya ketuka Khasi Hill Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act RPORPW la dep ai asen do governor te halol kata kadau ba kiwan panikandu ena bat balai pat kidawan spesifik ba nga kalong ba ya kanika amendment ya kanika act ngilale akatuka por kasnem arjal RPORPW haka bangi lapas hapo ka house haka openai march haka budget session openai march hapo ka session ka jungi te de halor kata kanong rem ba ki sungthu ba ya kani ka amendment ilale haka por ka jonga ko CM ba rengkat ba ka jinga trelang jong EM in charge jong ka market ikong Chris Karpuri gibro armut ni re trishtom haka mnu ban pen urlong ini rengkat ke jingerap jong ki officer ki jongi kamtam legal advisor jongi ba Robert Khajarin kini ki balong ki architect kumnu ban penwandur panginuan ra ikani ka amendment bat balai ka daw panginuan ra ini ka amendment bat ba ini mentip kadaw kalong ba PE na kapor sa kapor kadon ka jingeki jong kinong rep nadu ki tem ki ba mensuaru kilajuan kinong rep ban halah ni ngira julek hayo do na kapor na try pikan ma bawat ki minister jo sarkar jelaru kila ada yu kejat hayo do tang na bentaban solve ya kanika isu ke badai bat ka taka ot kilo na try tip paham kalong popular ba taka ot kilo ka ba kinong rep na kapor ki penpau ya kajing susi habay dai ba kata kajing sya ot kilo hoy na kaliang ki isi ki barim kila syuai tangi ki notification mau gibabun gidon gi isi giba kisuai tang tu kajing penbena ba ombet ban ot kilo henry fisul tu notification is a mere notification lada pimdon da kaan pindah pi ki notification dagi spa terliru kim trekam namar balai kan notification kalau we tang ba pinsu hukum lani pinsu mana henry kam dan pat kaan kum do bante lakam lada lap yau ba ot kilo tenre dena takadaw na kaliang kajungi kum ke isi tu por ngilai perhat bangi ong bangi de manwala da ka anje habadon ka an kabut la ban implement